Ćao ljudi, evo nešto kratko sada. Svi su me pitali kako da skinem ovu igricu, kako da skinem onu igricu. Ali to znači vi sami uradite kako Pirate Bay. Prosto kucajte igricu koju želite. Download. To je to, znači ne da me smarate samo s tim pitanjem kako da skinem ovo, kako da skinem ono, kako da skinem ovo. To su glupa pitanja. Dobro. Tako da ljudi, znači, odite na net, Pirate Bay, kucate igru koju želite, u link ću staviti download Pirate Bay-a i stavit ću link od nekih sada novih igrica, pa ko žele neka skine. Ali ajde baš onako me neko baš zamoli, onda ću da mu dam, a ne stalno da mi tražite. Tako da, link će biti dole od Pirate Bay, od nekih novih igrica, tako da to je to, ćao i vidimo se u sledećem tutorijalu.